I mean, share some come we are seeing free say. I think my position on illegal mining is known. Be in position. I feel that yen nimrese be fight Galamsey. Okay. Strategy ni yen komodie sa me te sa nkomo na yen ko dialogue. Nipa no why na adwen say. De oni ne be ka bia ontie. Enti sa yen ko hia wo mu, yen krokro wo mu, adwuma ni ho bi ye kronfo aye be che no. Adwuma ni wo scammers say mo so scammers adwuma mu ye ba ye che wo mu. Enti the argument of adwuma ni ho metia ne ha me. Adwuma ni wo aye nkase nyina yen su aye nom no kona fa awudro kogum. Yen kase kwa ya nyina ma ye ho metena wiase. Kona ko say ni because adwuma ni ho. Maka ne severally say oman se ne oman fufuru bi to hye so a se ebetuma defend ye ho no me wayem hihye kakra because yeti man mu na yankasa ye man fo atuma sorry to oman so sa in this manner na ye ntumi fighting tiade. What is a guarantee say another country buy so ebetumi agina on be for ye num because ye memu krafo tuma sorry so aye so domo a ye ntumi nya ho hwe aye kasa bebre. Sir John me ne wo fa PV Janto aya adwene say NDC for 87.9 they 2 MPP and omunim they 2 MPP and no sa no so a no monam no hwe ye to 2020 abawie ana MPP for say aye Galamsey na ye fight ye no na amaye nkonya so ate abeduru 137 ene ye ho kire ye all the Galamsey prone areas to tia yen intend afri ye jegum so obi anya den entu because ye pese ye bo ya konya ho ban ye pese ye win the next election eno no omune o enti I have always maintained my position say wo mu omo pe Galamsey no omo do so che omo pe Galamsey and it's a elections a game of numbers dia common sense be kira o say ye dodo ne dia ne ma wo mu na obewi ni aba emi before jai say into Galamsey ko si omo say enti say ne any se feel say there is some few enkofobi e NDC mu omanage Galamsey ho na chairman bi na omo ye na masa election is staring at them and ye ukroyi mu na abanya untumi mbo nso a ebe no ho ban de o so aban papa ban an ye na ye say to mama wo abanya you can't protect water that we drink in this country. You are useless. Absolutely. Intimate so bit one na so hwe and yes ya ban abaye betu a obelusu aba no na olusu na abehu se sanka wo bo ho ban anka betena ba ni mu